Pozdrav prvo za sve Makedonce. Hvala carini što nas je pustila, a ovi Grci treba da su uzbilje. 2,5 sata čekamo. Sramota. A evo 2,5 i mi. 4. Bruka da vam kažem. Bruka. Hvala. Nalazimo se ovde nekih 3 sata, stojimo u mestu, vrlo malo se krećemo, znači onako, kažu da je problem dole do Grčke neke, da je otvoreno vrlo malo prelaza, tako da onako, nehumani neki dosta mnogo male dece sa bebama i roditelji koji su u kolima i pogledajte na što sve to liči, kažu da je vamo iza kolona još veća, tako da mislim da bi trebalo nešto da se uradi po tom pitanju, inače ovako je za sezonu koja tek nije ni počela opšti haos. Bene, te che tu non sei Non posso... che